Kani kadeka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kani kadeka kanhon penmi film kabahapo jangka kanhon Ivayan Pictures Production. Henne kasni ka arpoi trek Naiwieng kelawan yakendo yakinong patai kubor kajela Hasulong Press Club ban penpena yakatarek hakaba on supply Paidbah no yaka film themai haktian penar kabala ai kerteng ka Thong Iongnga. Yakani ka film kabala penmi daka kanhon jangka kong simi khongthiang. Shen on sapni Paidbah no Naduh ka arp sau trek mentau Naiwieng ha Bijou Cinema Hall Shillong. Hadin kejangi ap lakumba arbnai menta. Namar yakani ka film nada penbet penbiang Naduh unai lar mentau snem kabala yo ru ya kejing menjer ni ka certificate na ka film censor board. Nga perkhat kumyangi ki balong passion boy ka film making pat ngin amrandin. Intre menta ladang imle menta am ka generation jong ikam poil she kadai site po joy. Second half pat ngi shoot ni Shillong. Menta ngin stick ya ka shitayo Naduh ka arp sau tarik Naduh lai pheu kelara ta ya ieu ha te ngin extend setang ieu namar ba ki ka film baklaru kan haban release no hadin jong itengan shin lara ta ya ngin sim betang ateu